Ayeso muri ba Kera Media News Center webera kono jeno miss not following amukutugwetu gwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ico kwano kora nje cyo chaman auruna kureri zoba nyine Vare Music ndenda tugambere Vare Music no program twafona chance twaja mu program katutitankira ruwe tuganire ombi yafa bya Vare Music tumanye Vare Music ararira amahoro ningataka gari yahoga tumanye Vare Music no muntu ayabenarwana kiri muto ninga kata kurwana tumanye ebyafa byebingi kibaze kwa James no ko kanti ntituyamba nakusenga munonga naniwe wano urana atira music kikatani kirankai aho tubase ko James uka tumanya imbera ko ina itambura izuka ngo nerama yuji ari Kera Media News Center storage mayoyo maro mutwa kuza ku mukoro kai tavuka je tatugumura mutandikire kai ngiri wanje mu story kai tuwa mutandikire kai yes Mr. Vare His Excellency Vare Music anondake tiko sakiwa tiko sakiwa kwakira ari Kera Media News Center kandi basokwano dirimi sokwano yanzura abakutureba de tutarachero program. Well, amazina ni Vare Music His Excellency Kabrijo. Nimpamya ngo numumanya abatakumanya wamanya. Then ngenza rwaye mu Western Uganda. As well nanye ndifano wa Kera Media. Ni chamani. Ni chamani. Program budgeta no mumanya. No mumanya. Iyo program isayaji ituroho. Tuna kumanya turugire amazina ga Vare Music. Amazina ga nyine bakwito. Manyita kanzira Pete. Kanzira Peter. Kanyoni mangu ndi Pete, rotindi Peter. Tuna kumanya Vare Music no. Tutanekere kuri ya otugambere nkoko atugambara amazina gawe tumanye no ruganka hinko kwa tumanye history yawe tuna kuma background yawe nanuko ari nakureba. Well, background yanje nanye kenye namone confusing. So nikunda kujigambaho umbichweka binkumanyaho. Yes, because nabangira nkazarwa rwa Shamiri Ntungamo.